आकाशवाणी इम्फाल आर.के. गोरानी न पाउ पाजरी अहनबदा मरुओइबा पाउ मुख्यमंत्री नोंथोमन बिरेन हाइरी चाखो थरोंग की थबकता कैदोनुंगदसु राजनीति तौरोइदबनी 32 मणिपुर विधानसभा मिखल की अनिसुब तांक की वोट खोंबगे मतम ngasi नुंगथिल पुंग मरीद लोइरगनी अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सभापति ओइदना पांगथोकपा अवांगबा थाकी मिफम अमना यूक्रेन क्राइसिस की मतांगदा अमुक हन खनखरे लेबाग असिदा कोविड-19 अनोबा वेरिएंट ओमिक्रॉन संदोरगलिबा असि येंगलगा अखोय पुमनमंगना चेक्सिनमिनसी सही 35 दगी 19 फावगी मनुंगदा लेब अंगांगसिंग यावना वैक्सीन कापा यारबे मियोइसिंग अथुबा मतमदा वैक्सीन गी डोज सुना कापथोकपियो अमसुंग अतोपा मियोइसिंगबु वैक्सीन कापदा mateंग पांगबियो लाइसेट ऐसे गांगथोनबा फेस मास्क उपियो फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थंबियो माइमित सेंगना ताथोकपियो खुदसा सेंगना हांबियो कोविड-19 मरी लेनब ई पाउसिंग गिदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 01123978 8046 अमसुंग 1075 ता अदुगा मणिपुरी हेल्पलाइन नंबर 03852411 अमसुंग 18003453 818 फोन तौबियो हौजिक मपुंगइबा पाउ बीजेपी लुसिंगबा अमसुंग मुख्यमंत्री नोंथोमन बिरेन हाइरी चाखोत थरोंगी थबकता कैदोनुंगदसु राजनीति तौरोइदबनी फुंगयार विधानसभा केंद्रदा बीजेपी की मिरेप ओइरिबा होपिंगसन सिमरेगी ngarang लाहौलितान कोलदा पांगथोकिबा मिखलगी मिटिन सरुक यारदुना श्री बिरेन हाई तांकुल अमसुंग मिटेसिंग मरकता थादोकनबा याद्रबा असेटपा मरी लेनरए अखोइन हौकिबा पुवारिबु कैदोनुंगदना थैनब होनरोइदबनी मागन हाई राज्य असदा बीजेपी की लेंगाक लाकपदगी सिंगी मफम कयादा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग सेमगतपा यावना चाखो थरोंगी थबक कया पैकेटपा ngamle उखरुल के पेटिग्रो कॉलेज लुपा कोटी हुम्फु संगना सेमगतपा हौरे कॉलेज असिनिथिना सेमगतपना लमदम असोंगी महिरोय कयाना मपालमदा लाइक तंबा चटपदा सेलमना चादिंग तौरिबादु हंथान मंगमगनी सिंगी लमसिंग मखा तना चाखो हनब लेपतन होनखिगने हाइबगी थाजबसु मुख्यमंत्री ने पीखी श्री बिरेन खपुम तपाक्ता चतुना नुंगबा विधानसभा केंद्रदा बीजेपी की मिरेप ओइरिबा दिंगांगलुंग गांवमेगी मिखल मीटिंग देसु सरुक याखी 32 मणिपुर विधानसभा मिखल अनिसुब तांका की वोट खोंबगी मतम ngasi नुंगथिल पुंग मरीद लोइरगनी तांकक असकी वोट था असकी मंगादा थादनगनी वोटर लाख 9 हेनबना मिरेप मेफुद्रानी थोगी मरायब लेपकनी मिरेप सिंग असि मनुंगदा नुपी मिरेप अनि याउरी तांकक असिदा जिला तरा की विधानसभा केंद्र कुनगनी थोइदा वोट थादनगनी मिखल पांगथोकदौरिबा जिला सिंग अदुदी थौबाल कक्सिंग जिरीबाम सेनापति उखरोल कामजोंग चांदेल अमसुंग तेंगनौपलनी विधानसभा केंद्र कोनिथोय असिगी मनुंगदा सीट अनिदा मिरेप अनि हकथेंगना लंबा तौनरी सीट 5 दना मिरेप अहुम अहुम सीट 3 दना मिरेप मरी मरी अतोपा सीट 5 दना मिरेप 5 सीट अनिदा मिरेप 3 अमसुंग सीट अमदा ख्वाइदगी यामना मिरेप 9 लंबा थेंगनरी मणिपुर दंगा में कुनिपान कोविड-19 नाबदगी फगलपगा लोइनेना लाइसेट ऐसे फगलपकी सांगचादा मरफुद्रा 9.2 यौरे हक्सेल विभाग की पाउन हाई हाइबा मतमसदा मिय कुंथानी थोइ नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइखी मिय अमना लाइना असना नाबदगी लैखिदे ngrangi पॉजिटिव ओइबगी सांगचादा 2.2 नि हौजिक मणिपुरदा कोविड की एक्टिव केस 3 लेइरी राज्य सा हौजिक फाउदा कोविड की वैक्सीन कापा यार मियसिंग चादा 9.0 आनबा डोज के वैक्सीन अमसुंग चादा 93.8 अनिसुब डोज के वैक्सीन कापख्रे ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभापति ओइदना पांगथोप अवांबा थाके मिफम अमना यूक्रेन क्राइसिस के मतंग अमुक हन खनखरे मिफम अदुदा श्री मोदी ना ऑपरेशन गंगा की मखादा लेबाग असके नागरिक सिंह लान नंगलबा यूक्रेन दगी थांदोरकनबा लखोलेबा थबक सिंह अदु हने यंगसिनखी मिफम अदुदा सरकार के मखोथोंग ऑफिशियल कया सरु याखी मरग असता यूक्रेन लेन भारत मचा 13 लोम हौजिक लेबाग अदु ngamkhoi लानथोक्तना लाक्ले यूक्रेन के युमथंगना लेरिबा लेबाग सिंह पोलैंड हंगेरी अमसुंग रोमानिया रोमदगी भारत मचा सिंह थांदोरपी थबक चथरी लाक्लेबा निमित हुनिदा फ्लाइट कुंतरुक्ता मखा ताना भारत मचा सिंह पुथोरंगनबा थौरांग तौरी
उत्तर प्रदेश विधानसभा मिखल तरुक सुब तांका की बोट हौजिक हैकी ममंग अयु पुंग 3 दगी थादनबा हौख्रे नुमिदांग वायरम पुंग तरुक फाबो बोट थादनगनी तांका गस्त विधानसभा केंद्र यांखै 3 मिरेप चात्रुक हुमद्रा तरुकना लंबा थेंगनरी तांका गस्त मिरेप ओरिबा संगनाय रे मिरेसिंग मरकता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमसुंग मंत्री कया याउरी ngasi phongwa pause singmari pausing gidam hauzik ngangom kiran leire kiran Thagachari Gorani Mukhyamatri Nongthomam Birena BJP ki mirap singidamak bot khongkibagi pau BJP amasung Congress na tongan polling station kharada amu hana bot thadahana na dabi tawkiba amasung mikhal ga mari lenwa pau singna ngasi gi ayamba pause singda maroyo pau oina phongnari sana lebakta MLA Jayant Kumar gi cardagi NAB na kani kg kunthra mari fare Manipur Police ki SI amada yonthokraba car ni haiba L Jayant Kumar gi waphamna pausi asigi ahan headline tawri BJP gi lusingba munari ngai miyam gi thabak tawdre haiba corner changma gi wafam amasu pausi asigi ahan wala mai da phongli pongna phamda MLA Jayant Kumar gi mingda laiba flag post shawba gari amadagi kani kilo kunthra mari fare haiba pauna ahan headline tawri khulai paiba sing yanaba puraklasi haiba chief minister gi wafamna pausi asigi anishuba headline tawri People's Chronicle da Shanti Laiba Bharat ama ohinana bagidamak chief minister na UG Singda wari sanana ba taksin kre haiba pauna ahan headline tawri Isel Express ta lalholup kharana boot capture tawkiba EVM thugairamba polling station kulumdoi amuk hanna bot thadahana ba ECI de wakat kre haiba pauna ahan headline tawri CM na nungba masung pungyar AC da bot khong kre haiba pauna pauchi sigani shuba headline tawri Irai bakta ahan ba tangka chemical da khulai paiba sing season aduna nampu hapu tawduna democracy khongauna ki haiba Jairam Ramesh ki wafamna pausi asigi headline tawri Imphal Free Press ta Sursanpur jila ki polling station mapanda amu hana bot thada hana ba recommend tawkre haiba pauna ahan headline tawri Modi asi amu hana minambagi master ni haiba takle haiba AICC ki observer Jairam Ramesh ki wafamasu pausi asigi ahan balamai de phongli Naharol ki thaudangda Kaishamthong Kendra ki NPP Mirep MLA Jayant Kumar ki gari dagi kani kg kunthra mari phare haiba pauna ahan headline tawri JDU ki tenjai yaknaba singbu tumna manghan bangamba brahmastani achamba natti haiba KS Joy Kisan ki wafam amasu pausi asigi anchor column the phone Sangai Express Manipuri da ECI na polling station mapanda bot hallaba yari cycle ki mikhal INC ki Mirep na pendre haiba pauna ahan headline tawri Polling station kulhumdoida report tawnaba BJP na taksin kre haba pau amana pausi asigi anisub headline tawri Huyalan pauda NSN IM amasung UG group ahumna boot capture tawkre haiduna BJP na wakat kre haba pauna ahan headline tawri Sanga Express English ta Mizoram ge sipai ama mikhal gi mathau tawbu lakpada lambi gi khudong thibu thodok ta laikhidre haba pau amana pausi asigi headline tawri Masona Tharda ahan batangka ki mikhalda Kuki People Alliance ta sagotte haibagidamak singhat khul manakta laiba songphuda UG singna myoi manga phurak lehaba pauna maroyo pau ina phongli Nisin thultu da Sursanpur district ki polling station mapanda amu hana bot thadahna ba recommend tokibagi pauna maroyo pau ina phongli Manipur Express ta Tamenglongde accident thokpada mikhal gi mathok tawbulakpa Mizoram Police ki myoi ama sire tarana sokle haba pauna maroyo pau ina phongli Ganphu Melda Khopumda Chief Minister Birena BJP ki vote khombalakpada Bishnupur Khopum Lambi National Highway ohilagani haikiba masung Tamenglong amadi none jila gi mafum ani de thokiba accident ta me ohum sikiba kuntarukna sokiba gi pauna maroyo pau ina phongli Champau chedasu accident thokiba gi pau sigaloina na ahanba tangka chemical gi polling station mapanda amu hanna bot thada hanna ba recommend thokiba gi pauna maroyo pau ina phongli Tamenglong Times ta ahum suba malem wilanjau thoknabadi Russia na nuclear crisis nagani hana lauk thokibagi pauna maruyo pau oiri Hills Hornbill Express ta Jun kunithoi gi adwai da Bharat ta COVID ki mari subu web laknaba ya hewa pauna maruyo pau ina phongli Morning Bell da lalolup singa wari sanana bo hanagani haiba CM gi wafamna ahan headline tawri Gorani Thagachiri Kiran Aroi bada maroyo pau amuk hana Mukhyamatri Nongthomen Birena haidi sakhotarangi thabakta kaidonungdasu rajniti tawroidabani Tarani thoisuba Manipur Vidhansabha mikhal ki anisuba tangka ke bot khomge matam ngasi nungtil pung mari da loiragani amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na sabhapati oiduna pangthokpa awangba thaki mifam amana Ukraine crisis ki matangda amuk hana khana khre
पाउ लोइजरे।